man kasngi pisong hang ne. Oh, dadu ba ngam yo kam yo jam su ro sinema hazar dai te shong ni. Sinema hazar wei mo. Te habab phim yo ik ki khmat phila ban ya dalade sayeng habab phiwan sane ro phiya dalade ne ton bawan on ya phi. Along buriu beran mo. Mar ba ngalayo ba next school bangala pendem hadu school. Ya kajing le school danga yo kinai kai yang ikuno ban yang dalade ban long balai lu. Kunong sani anu inu. Ngayai kajing hi ya taka banganan kamle. Bat Jakai ke bangam tip, nama lagi ayo ini kai, ya kecil kai, kendi perlu para macan, yang kedua atau miskin. Jaga ka masai jongpi sa ki pardo parasnam jongi kiba don jing duna de khotmet ba kumno phi ai mun sim yaki namar lada ngilong hakano kano kadoro ngidei ban trei sitom. Apa ban as ki parlok jongi ki berang duna khotmet fair kamta mangani ke pertei jongi mentang syamba ka mega kala glenti kala kambiang manik tua bare maja hindi bandu mensim jadi ban kendrup pe kasap ka pong ka don hangi bertrikam ya ka nimba kilat glenti bagiyo aga jikim bidongi abang ye kendu kali pakawan abang syom kami geng de gawe kelemba jadi inuan baik saya berkhamtam wat di babiang mobil tu idon gitu gitu ya berkhamtam mengili ke jumlah banden ya ta wat sahabat ba kade kecing ini kita kecing pikian bawan kecing jongi dari pen salian yang ini lene ke pen dua mensim yang ini piku mengaruh mentah ngala pendek tu mo kalayo la mene du college level ru ndre ke jingim dong apat kamlong kuma khilti banlong ndre gamdip ngimde bandi mun siepat ini ban songo ba kem lang salang kadang pli kala kanti wala kamlong ka ba ibit dan ka bam ikor songkun kuma khilti da mangane da manur ndre ini songo pat bakala kalong ba bha te kiperlok jongi ru kumjo haba phi don kala kanti ba bha nai Bishar lene nai Haidin Schwab oh ya manur kin tho manur kin penrem manur kin tan yang ni lene kin wit na yang ni re haba pitip haba ngitip ba kadai ke ba ka ban rai ke jing toy ane kata jing shan yang lang salah ini menya be shikmat tarau kini ki phareng ki brio shop western countries mo ki kiu shukman nama boleh baki pidiang ek babha kumalong mga mata we nag street basker haslong mata lemi shibun ha street baskers haslong de kene ka khubor ka bas tenat ba ka jinjar bas tenat ba ni pidiang ye ek babha ba ni alat ya ban pendem ni ladi de ek bomlong kata de khubor ba kwa ban as ke melang salang hak bede ba kibrio kibrang di nula konnet kumanga te sepang ka sarkar lane chek phang ki nong trei mon sobha kumno pi kwa ban ai ka khubor saki te kong eng asu kwa ban ai ya ka jing ka sui ka jing kerpat barit jonga sa sarkar jongi khamta mi sa sarkar Meghalaya mo te sarkar Meghalaya kaladap sanpu wesnem mata snem te habaya pet pat abiang deh habaya paidin hang pat kalkom im kajing ketiu ya im lang salang habade baka disability community kamat ngatrai kampodon kata senjang ngobiang lemda ke sarkar kimi ka tukular nakaliang ke sarkar jelahi te ngatrai kan kajing tip jonga kampodon kata ka inisiatif lene kata ka jikala keletiban ketiu kumbalang kowe ke jela tenga ai kajing kedu syafi ke sarkar pan persang kat balai kat jila jongpi kat ka budget bakadon ngamong ba kan quality ko malong kiwe ke jela Assam nek jela South India ba shawai ba kalong kalala khambun sha nam ta jongi te phide ban lai eken
katla ibor. Namar akan mau hakapor ba nyeraki ya ka International Day of Persons with Disabilities of Snem Arjar Rio. Ini yang kalat mengendu yang Chief Minister jungi late JD Rembai atau kapor. Te ni aku ini kimat ni kepat di uban bu no ka hostel namta ki beri beran jumlah konmet hak jelas jungi kawe at least akan no kawe ndre wang man kuno ka Bethany Society keladan de kuno finan kamshu te kan ni kini pekat bakla jong ka sarkar ba tang dan ka Bethany Society dan tang ka ka Montfort kepada Port Garo Hills kemudian labiang ya bro ini kan diksem jungi nim kan kini kiseng bahlang kini kiseng niam kilale stom ndre kimla 4 basakri 6% nama boleh kipun ki jing non kam te ka sarkar kadi kan sem ji kle ladam la nak sispa ro ndre kadi bandon kata ka jingkit kle banlai banlong ko bong Chief Minister berom ringi ba berentang ita labiang te kalau bakla kan kumno ma pila shem ke jige kle kum kinong elam berketiu ya baro irrespective of kino kikenhun ndre pipat pi shem kabul ne pi ai daw man kum ning tai te kalau bakla kan kata namar hakowe we jela kidon ki school namta jongi ki training ka vocational training kini ki ba ai ke professional course ladam de 100% rekilatan kila persang de jela jungi alasan tuis nem nyimdan kita kini ngelam ki belong kita kini ngelam ki ba ijangai ki visionaries important de ba kata daw ngakar pare sarkar ban perkat jelio lo kan ni banga ai ka khubor sei minister beron jungi ba pe jaga social welfare department ba polling do banin sim kya halo kani mam pilong brio besampang bani kemen do pilong minister ba pe ka bahag miat jungi bangang kemen ba lengba ka jingtres tom no pi brio beran juna ka khotmet bhano na ne sikmat te taini bor ngakwa ban as ko sarkar ba habadiang kabade par baka kini ki seng bhalang ma fair te ngam na syukur pun pa ka songo yakin mar kum ka Bethany Society kum ka Esperando kum ki kini organisation penyat ka Presbyterian Balang Presbyterian mat ka Montfort mat kuwe de kilale bah de lengba ka jongking ya kiu kat ni namde namta jongki la da kemin dan ka intervention naki ni nampoi sunu te habade ba ki pressure group pat nga syukur pat ya ke pressure group ka KSU HYC ka kuwe de iseng ba mo ki hito ba ki kuwe de ba pin election man tip khambha pang jongi khanang ba pi phila ban sutu ek jinge jongi ba phila ban rang ba pi sutu ya jinge jongi ba jing duna ka jongi ba jing la ka jongi phila ban pediang yangi ha ka jing em ka jong pi kan ban ya ko si da ka bale kom ni kemut ka pressure jong pi kan long ka ba man toy ya baro om tang ya nu re no tai ne kubor kuble ya pi baro ba kam tami ba masterlin tongwa bala pulut por ban ni ni por banyarap yangi akan dikeliang kuble shibu